Kei te rangi, te hia kia panonitia te ingoa o Great Barrier ki tōna ingoa take kia Aotea e iri ana i tēnei wānei. Ko te take e iri nei, nā te mea e tohe ana a Ngāti Wai iwi o te mautere o Aotea ki ngā whakaritenga kua tuhia nei ki te whakataunga tiriti a te kāhui o Hauraki. Nā e nei whakaritenga nei kua ara ake e tahi pātai hei tau kume mā ngā iwi e whaipānga ana kia Aotea. Ara, nō wai ke te mana ki taua mautere, nō wai ke hoki te mana ki te ingoa. Aneira, a Tāroe Black. Aotea te papa tipu mo nā whakapapa e rua. Ara ko nā uri no Ngāti Rehua me Ngāti Wai ki Aotea. Kua whātorohia mai te ringa whānako, te krauna, te ringa maminga, te krauna ki te rāwekeweke i tēnei mea i te whenua. He whātekau mārima kiromita te whānui o tēnei mautere kei tīkapa moana, mo te heamana o te puari tarahiti o Ngāti Wai a āpere hama kere Peti Edwards, nōna te kāinga. Nora he kāinga tēnei no Ngāti Wai, ko ngā hapu mana i te whenua ki runga i te motu, ara ko Ngāti Wai ki Aotea, ko Ngāti Rehua, e rua anake ngā marae kei runga i te motu e tuana. He kāina no rātou mai anō i nātou ko tahi mano whitu rau. Kei ko nā tonu tēnā ahuatanga, engari kua kawea te kreme nei, tō tika ki te whare pāre mata. Hei haukoti i tā mātou āhei kia kaue ki te aroaro te tribunal. E nari ka riro ki tētahi iwi kē atu hei tapa ki te inua tūturuake o te mautere ko Aotea. Ko waira te krauna ki te mahi uenei mahi kia mātou. Nā kua tuku te kremea te puari tarahiti o Ngāti Wai ki te tribunara o Waitani mo nā hara a te karauna. Promise was made by the ministers that we do the negotiations between Hauraki and the other hapu that believe they have interest in a stake out here, and with the Ngāti Wai Trust Board and Rehua and the people here, the landowners here. Ka hore te karauna e mātau ana ki te hohonutanga, ki te whānuitanga o tēnei mea o te tikanga. Ka mutu ka hore o nā mana ki te whiriwhiri i tēnei mea i te tikanga. Nā reira waiho mā ngā pukenga e arahi. Me te aha kai te rere tonu te pātai nā wai te mana ki tēnei mautere. Tāroe Black, te karere.